Акай Аҳмад Айхади Пушкина аймо сета телефон заказ кан. Ята Realme C61 Poco X6 Pro кадомаш бозингари сахтай. Якта ага Realme Redmi A6X то есть ака падаркота ҳамаш як бора бигирем ё ки якта не мақсад сетара бурором ята ҳуйшон кунам ё ки ё ята боша ята ина ака мешава я Realme C61 ака Realme C61 так якта повербанки 5000 мача ака ишда ошава чизе ки дар кор будам ва фикрам ҷонма гашти Poco X6 Pro ака бабурд га хай товушто ба хотири худо хай бағалта чибана ака ина деимаш ака так деимаш Poco X6 Pro уй нашидеса холияй чи ята чи хол якта стекло Poco X6 Pro да экрани телефонта намешкани вақти бозда ана сеимаш Redmi A6X ака бям хай дастма пир мекунам халям мекавмуш ака ина дастам холия яча мегирам ина ака сеимаш иш якта соати вочи 8 серия ака қабула ака акаи карат путёвка нағалтид ҳозир акаҷон упаковка мекунам ва телефонҳоро ҳуй намекунам намеха телефонҳоро запечатни мебарам ака пешонда ҳуй мекунем давоми видеоро бачаҳо да мемонем мақсади я видеои калон мекунем дар ютуб мепартоем қабулай ака гап нест ака агар бикунӣ боз зур меша ягон соата дидем ки мумкин ягон 1.5 соат пас максимум хай бора холӣ боша ака тез мерем телефонҳо як кор овардем ҷо чиста оши тоҷикӣ ҷо распаковка телефон ҳастем ҷо ош навзен аст худа барем